u ovom novom crtiću Angry Birds. Ja glumim onog žutog pticu. Žuti se zove. Ja sam oduvijek htio biti žuta ptica i evo sad mi je to ostvaren taj san. Malo mi je teško izaći iz tog lika zato što je on užasno energičan i jako brzo priča, ali evo ja mislim da ću se na vrijeme oporaviti. Doviđenja. Vidimo se u kinima. Ako Veli Orao postoji, kako to da nikad ne čujemo njegov borbeni klik? Nemam pojma. Možda i jesmo. Kako bi borbeni klik Velo Orao zvučao? Znaš što, mislim da znam. Možda nešto kao... Ma ne, više kao kaka. To bi teoretski bilo više kao znanstveno. Ne, mislim da je ipak malo suptilnije. Kao malo više veličanstveno. Kao... Halo, svijete! Ja zovem tebe! Stop! Prestanite s tom bukom velikog orla! Ovo je gore nego u vrtiću. Ko da čuvam djecu? Netko ima problema s ljutnjom.